Na to hwe Akufo Addo MPP wo say na che. When me say party this say 2007 Akufo obeko. Primaries wo ne align ko wie ye no mu a. Enu na ma metimi beka kire wona bo Kennedy Agyapong say ya amend party constitution no ama all card bearing members ama ni vote one say because of the Akufo Addo dey align Kyeremanteng. Dan say wa hu Asante MP no. Yeah. Bawumia nso kokofren ka kire say wo nya no obo mo. Yeah, Asante Bediatuo. Wo benya we ya Richard Annan na ya beka kire say se mo ankwa ankotu Annan a oba. Etimi enu na ama me mpenase. Den na wo ye flag bearer. Na wo nim sese ye to aba wi a e wo se okoko support party choice. Na wo ko support independent candidate amen to aba. Me wa on numerous occasion e wo se obe support candidate no wa ama. If ye be ko run off no Kyeremanteng no ba be kwai ahemfi a chamansi o atanka party atade ye hye no wo mo ma ne wro force. Chamansi o ata efiri hwan efiri wo Akufo Addo. Wo be se kire na ba be ka se yenya to aba na wie no Kofi Poku edu sei e na ogina party na nem to no wo se asem no me ma meka eno se Owusu so se ono na wo Akufo Addo wo se ko enye takra wo jem sa takra wo jem kro na bi no wo san kokofa Bawumia de bai because wono wan kwa support Bawumia ama MPs ministers no nyina nkwa ka ho a enka sa wo 10 years say ya beto Kennedy Agyapong ne ekema e wo se wo stay neutral Akufo Addo ye kan fie ba ko ne fie ba ko ne MPP are ke Akufo Addo one team manage MPP na ma wo me ba be yesofu are ofi the current MPP no na sa we sa te apansa so Honorable Kennedy se me shaibu se woni mi di nkomo one on one se die bi oni na nabuje no ne yi ankam ka kire se so wo ma amend party constitution no ma onko contest no Bawumia should forget 2028 me say 41 to 38 no kra no wonya aye me say 28% for Bawumia 2028 what do you pa mai Bawumia nkonko fa nitiwu ka be pai say ka party ni ka be pai ti say rubber control nsuo wo na de abofo ka be pom na ke o mo san fa na po na nko NAPO me dey some dey nyam na me kire o de o mo fa nko because me so om di NAPO na bebo wom di Kyei Mensah bonzuo adwo asafo obi bi om din bebe bi enkosi hu omo hata nkyere be hwe bunzuo na NAPO na ye se na no na no on de ene na beka ono se wo mafa nisu ono gire se ne wo ba no maka kire se ne ho mfa no di bi a shaibu beka sa ama no Jesus a wo mfa na bui wo mfa no abui asante trofia no ma wo fa no ade obeba be yenye wo mfa no Asante Forson so no ubenya mark my words wo de ko san be bi asante trofia no ma o ja na waja asade wo fa so wo fa musuo wo fa na posesi ya wo fa musuo wo ja no so Asante Forson no ubenya se obesesa ene je se bi obekasa wo mdi tuo gina no general election ya enye se ebi nso krompo a uko baby na wo se Owusu nkofo ebebo wo mshi Kofi Addo sai ka me se kokofu police fo na be fa wo so ya na me de me masam kra de because me na me kasama Kofi Poku Addo sai ya Fox FM last Kojo Kyeremanteng no ye program bi Asante man ko because esemo de be share ha go to put out mo swap car hwe wo mu hu se last Kojo Kyeremanteng so esi no party ayi no also a support the city MP no me se wo nyame gombe kume say Owusu no wako independent no yi Akufo Addo candidate no a candidate na Akufo Addo t-shirt na ne nkofo hye ya na bi no kan independent obi ko independent na se ne say Owusu no kokoka bia ya na mbiso om se na de na asesa enti ye wo Fox FM me kire de MP no wayo NPP MP me kire de wayo youth organizer at the den near friend yankati on no free NPP for nko di independent na chi okay o di metwofo ba ho ya me kai ene e free Kofi Poku Addo say o boy is na wo ma ba no asemu asie ni ena wo se Kofi Addo say no so free metwofo ba nti o mbisa so o me say ne so o me for no so ma metwofo 5 na che so o che no 11 kra Kofi Addo say nkofo mbenya remainder 1 no mka che say papa yi abranti wo ba ya o kasa mate so adidi obi atem ni MP en wo board ne ho ne niema waye ho mo so wo bi wo ho asem betimi manaba eti free that time no Akufo 2016 nam to ababa no 2008 yen ne ye Kofi ankwa na nko wo se ko ran of yen Kofi Poku Addo se kura betia sei na meka na hwe o me zito no that time Opoku Darocha Ibrahim Muzu Alex bana hene kura na me mfa so no Muzu ndi o yem classmate but me nyini chen okay now Ibrahim ne Darocha fe no ma wie university aba o se o
on person the way we communication we say because on the politics. Lose no buy no say said the Akufo we are party me the make NDC and no no ye NDC constituency chairman. Me so police station from so mu hia me. Na to hwe Akufo Addo MPP was say na che. When me say party this say 2007 Akufo obeko. Prime Minister woni align ko wie ye no mu a. Enu na ma metimi beka kire wona bo Kennedy Agyapong say ya amend party constitution no ama all card bearing members am vote one say because of the Akufo Addo dey align Kyeremanteng. Dan say wa hu Asante MP no. Yeah. Bawumia so kokko friend ka kire say wo nya no obo nko. Yeah, Asante Bediatuo. Wo benya we ya Richard Annan na ya beka kire say se mo anko ankotu Annan a oba. Etimi eno na ama me mpenasem. So hu na wo de Shaibu me pese wo hwe ade bi wo. Mpacho wo timi kan hwi. Yeah, me. Hwi me timi kan akra. Wo de said you obetimi akan no bi a me ye no eyi. Proverbs chapter 6 kan free verse 16. Hey, no, I say adie insia yi na Awurade tane. Wo say obebobo ne ma nsia bi ho. Nyankopon otan saa ne ma no. Okay. O say adie insia na Awurade etane. Hey, na adie enson na enye ne kra echi wade. Enti obebobo ne ma bi 6. Nyankopon wo ya obetan. Okay. Na emom de ye Nyankopon echi wade. O say ye kasa echi wade anya ade bi keke. Yeah. Nti de to so nti hyase keka saa ne ma no. Mahu ani a etra enton. So obi a wonu atro tachrema. Atro tachrema. Ne nsa a nsa ehwie moje edibim guo. Ehwie moje edibim guo. Ko akoma a edwene musuo adwene. Ko nan a ye hari ye ntem tu mirika ko bonim. Adansi krumufo. Adansi krumuni a wo di atrosem. Na me pe last one no. Ne die ohye anuanum ntem takra wujum. Number 7 no. Obi ohye anuanum ntem takra wujum. Yeah. Den na wo ye your friend say flag bearer. Yeah. Na wo nim sese ye to aba wi a e wo se okoko support party choice. Yeah. Na wo ko support independent candidate amen to kwaba. Meanwhile, on numerous occasions, it was all best support candidate no ama. If you ever call run off no, Alan Kyeremanteng ba be kwai ahimvia chamanziwo atanka party atade ehye no, wo mo ma ne raw force. Chamanziwo ata efiri hwan efiri wo Akufo Addo. Wo be se kire na ba be kasa yenya to aba na wie no, Kofi Poku edu sei e na wo gina party na nemtu no. Wo se asem no me ma meka. Eno se Owusu so se ono na wo Akufo Addo wo se ko. Enye takra wo gem. Sa takra wo gem kro na bi no wo san kokofa Bawumia de bai. Because wono wan kwanko support Bawumia ama MPs ministers no nyina kwanko ka ho a. Enka sa wo 10 years say ya beto Kennedy Agyapong ne ekema. E wo se wo stay neutral. Because the president choice was Dr. Bawumia 2023 and of shipping all ministers, all CEOs, MPs obianko support. Because temo na mama say Jubilee has buo for Akufo the buo for say MP when support Bawumia. So wo no besan be free ho no. Shaibu me pese nipa bi tin sem biase na wo mo no eto da ya na say asem no bi wo ho no ma Paul kire letter bi di kokoma Timothy. Okay. No de letter no koma Timothy no wo tu Timothy for. It is 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. Yeah. Oh, said the be opiama. Zito e bie the Bible na and Zito pese what they me can say Bible quotation at the back ne argument ya oye. Wachire Akufo Addo ne ya wayema MPP akwakudu be akudu say wakwa akwhye anuanu mienu ntema oye takra wojum ena ma party. Etifiansem no say Shaibu wo say esu a efata Christopher sofo. Yes. Sa headline we kura me yehunu say obi beka so ye sofo de nye Christopher sofo. Na so Christo no ane bia o aye tididi o te na so no de adidi because unya kase Bible ni edi amamfo beba. Now the chapter 3 verse 4 o say odi
ono ara ne fie so ye mane ma she ase animoduro nyina mu de to aso wo se na se obi entimi ehunu ne fie so dia obede di Nyankopon asafo Akufo Addo ye kan fie ba ko ne NPP I reckon Akufo Addo one team manage NPP na ma what me baba yesofo so was Bible na ko say so obi ntimi ni wono ani fie so obede na baba hwe nyame asafo so. That is the problem. I don't feel the current MPP, you know. Nasa we sat apansa. Ati apansa. Me say, Shaibu ya and then the MPP for I don't registration even a way ya or more projects so make me best over 1 million. What's MPP ati apansa? You what here? So woman ba radio so no ne ade a woman kan sem bi di hye nkofo nkunan. Eno ne ade a me so me menye. On say ya ba be ko omo ba be ko eyi. Enipa no bebre ye wo ma dwen say azito adan na all of a sudden as what time Honorable Kennedy Agyapong yesa no kore no kan enipa mpe. Yeah. So Honorable Kennedy se me Shaibu se woni mi di nkomo one on one say die bi oni na nabuje no ne yi yankam ka kire say so wo ma amend party constitution no a ma onko contest no. Kana unhu say danger. Wo mo nim say wo ko election na wo Shaibu so wo win me. The next election amafo so buafu aye 5% ne be free so. Yeah. Eti nipa no onya 61% no. What if 5 free so aye say about 56. Obetumi asen awin no. Nya the entire numbers be drop sa. Debi say me say what next NDC NPP anya ye kura say political parties the base with me ya e hon mum no won be swap e bia NPP votes but say NDC votes no the anya ye kura 5% so every so 57 minus 5 say 52%. Okay, so NDC best I mean 20. What you up 1992 Lawrence vote or they win here na ko 96 there a drop will be a 4%, 5%, 4. Kufo when 77, Kufo when 57 in 2000. 2000 actually about say. You be 52 say 51. Kufo Addo first say he say second you 53 when you are 52. What must say 51? It is just a drop kese kura no. And you be say 5%. So Bawumia should forget 2028. Me say 41 say 38 no kura no wonya aye no. Me say 28% for Bawumia 2028. Na some African ya che. Some of them mo central for mo ba me nche na me kan asma. Mo fa ne say as e bia metimi nkwa enu asma didi ame e na me ka. Because it's ya. Asam no de me kan emamu no. Enye say emamu. Tab no na enso ye. But you say Mahamadu no ya fanti the probability about Bawumia be back no asane the majority. Na if it's about me na MPs so be say. Last time na me come say wouldn't obi eco contest. Obi to over 100 MPs. Our parliament. Enti me senka MPP for say politics no wo ye no wo do wo adwene e na ye na enye wo makoma. Ade e wo so wo ya ne say Western region, Central region, Greater Accra, Bron ahafu baby a seats ni bia ye swing no no a etimi kodia no na modi mani ahwe even kura no baby a vote no eye above 5,000 kura nka munsusu nko enkobre baby a NDC ni PT MPP no over 5,000 more than 5,000 munsusu nkobre eti baby am bahwe we free base 1,000 2,000 3,000 no no e ho na mu kwa ye ho adwuma na mon try say muano me I will advise them say former President Lawrence oko 2 terms yetuma 92 96 yetuma Akufo 2004 yetuma Atamas 2008 President Mama 2012 and yatuma na Akufo Addo 2016 2020 etimo mo nyintum say Ghana for na nye kura mu bia 2 terms 8 years. It is say no ye fa say presidential mom ye nkonkobo ho ka na mom ye nkonkoji seats no bia ye fu say bema yakosoro unim 1992 NPP for anko parliament no 1996 they started with about 67 seats and san wo mutumi ababa ye majority in 2000 sir it wo ye majority 2004 no
2008 one san be minority because 2004 MDC so appreciate na 2016 munya 169 seats mu lose mu 32 just a term Kyeremanteng lose more than 50 so Kyeremanteng lose was so for lose 82 seats and until say dia bema sa NDC for BT e be 100 seats kwa be ne be fa so reduce MP etu gidi se sma ya kwa akoto aba ma Bawumia na so aba be ye president na mutimi koji seat ni mu 40 wokokoti 40 ni free be 102 ma omoji 40 e se MPP hia 53 seats no much be 140 much for majority even eno kra na ye and bills bi o ha they still need the MDC because we need form quorum eti no sano e wo se mutimi kokope mu sisi no bi na achire no sa amanfo appreciate na nsem no kura se wo mo de nam no nyensem a eye convincing say eno na betumi ame ato aba oh ba se sia mahama because they also ye wontimi ye koku fuskai watete so na sia se petrol bo so be cost so ntina MP before anya kwan mo fa so de aba wonim shaibu meet you ye mu bi se ye no ensem se ye mfa me fa ye mfichire wo ena mrante no eba nsem se no ada wo na ka to NDC ni na da bi mi NDC ni Ghana first mi NDC ni mi nkita NDC card eye Ghana asem na America because me say me wo kokofu say wunim ana wunim say bia ya pone kakra ma David bia wo ya fa suma se abeto kokoko no ametuaka oh say na kaminim say ya ka ne kametwan mo poa no ma mo ba be hwe de ma hata esi wa na san ne nkura de a the last years wo but wunim me for the say da bank koko nesi wo na ye ntoye me fansa ti se misika da bank nte be ka se sika na aban me ko ya mkokoton an magim sika na wo awu ni bie no so ko fesika wo na kuani na ono no akokare ne koko a bia opesika koto kerosene na se mantre be di sika da bank oh se ne koko no obi nsu kura mpo ni bi me se me de me fa ne se me de me dum koko na koto bank sika na koto bank and da e be ba me kwa akoje no because we se ye ka o man mu asem a se ukọ na yate emo so na woto bedi na ye wode wokọ na yate bibi so na wo me nuanom na wo abrochire ni mrantie bi kro mnyuma busuafo no shaibu wo madan ya misisi enya agro minim baabi a cement koduruye minim baabi ayon ross kokodie nunum nyina no obi ani ho no so obeka no kra o magina on ka kiro se abafom eno de ye ma wonim wo mo mudu abe moko ene nyaado anom no eduru stage bi abe no yetimi di kokumase a be kwa koguo ye nto no wo masen akofa apro no de aba be ye wo mpokura no senka no foforo na no onim se ebe ye se epro a mo de ye wo age se wo de ye ebe to de koye samna na emom ko be ye no emuno no a ne nam se enye aban na eto ni nti wo de ko ya nto no ende de enye hwe because bu na ayede abuyo ese man for the bank ku dwase ye nto but they don't complain aha wonim se ende enye aban na ato nti hwe koko wo ho senka enye se eno na ekita oman no ene ye aban na eto a ene ye se individuals bi na eto a ekeduru koko season ka be yire papa but we ne de ya to ho no mo a wunya wie ya wo de ko ya wunim ba bia wo de ko ye wo de ko akwaji usika it is in all of a sudden na say NPP time saying na ne to no world market na wo shaibu nti susu ampa se wo beto abe wo me ho na de kokumase wo kokoton 100 cedis into beto no ho be se e bi 60 wudi bi be ye ka sika pa wo pa fu be yie num ne ade na wo beto no be 70 cedis na da wo beko na ye sika defo di bi aba mankasim kwa ofo nsu di bi aba na abe no ba begu hodum na wo de odi kan ba beto no wo me hodum 70 cedis na ade koy no kuma se kura ekokoto no bi 65 cedis ya wo san ba bi mu abesan ba beto 70 sa bi em di akọ dabi me wo santi ase no etinye se bi a me wo kokoo no bi e na this year so go so good time ana kokoo no ho pa me de nyina de ene wo mtimi to because me kokoo 2 weeks bi amete adai agric officers no advice say wo pese kokoo wunya waiter e duru season no 2 weeks bi ate obi betime kote ni kokoo de aguase be 3 days 4 days ansa no akoboaboa no ansa no akobo ko me kokoo ye body gu pan mu a enu se pan ni nyama na ensuo ta ho so when me what that understanding no and say be a NDC no and woman na wo ho no obi na abrem bibi no me want ase me tena se me dwene
it is a tokoko 1 ton na 16 bars no. Now what your ton bears $12,000. $12,000. This time it's $340. So $3,400. $3,000. What the first buy? Dollar no ankasa so kra ne was 10.90. And after that time no not dollar 16 14 no me ade. Eti shaibu edi enti ne meka say me say MPP dey say dey MPP dey and wom dem no mton kwanta ya pai because shaibu me asem bi o me ka kire wa okoro be yi wa were ho me be wale teacher ni ba bi wo be kwa SD no ye NPP polling station women organizer. The next year ya na hu so wo mayi na firim wo mo ye police station executive election bi mu wo ma man forms no mayi okokan kan cha ma du Gyamfi no amfi unim say last year ni ja wale wo ma kofa no women organizer now for batches me say ma me no me be ware oh ware me to so ye police station women organizer. Womu who say me mabe wan the next polling station executive election mo mu yi ni free mu womu who say me ni na ja wade no womasen akofa nto edwene ho na say we can say Ghana jollof e be accuse kokufu nchama kokufu say dabre kusibuafo yire ekwa akopa adwuma e mo fa no wa na adwuma no nto patches sad ne course of party mu ana oh na say you kusibuafo na nyo no an ba be ka say wo mu kura no wo mu je nkofo here no wo ye 230 but when dey e kire otan a wo mu de time me na ke wo nti na mai pam oba wo mu pam no me ti me ni ja wade wo ma sen akofa no wo say ye women organizer boy kwaba ko wo efo so wo ma sen akofa no ade omu said wo ye me see Kofi Addo say lose wie no na e be ye the next election no ma wo say ye nka party ni mobnum ni ade e no ma Kofi Addo say ye na ye ka party ni mu no ye select nipa 5 wo na o say usu nkofo wo mo so select bi dem from constituency executive ye de mi wo say usu hu mi di wo ma no o say me de wo ma me ye bi no twam kamena no so me ye communication director no twam e no de kokoma boy bi ne friend Bediatuo ke wo the party ni time wanga say bia party ni person mo fa no wo down na there be o me wiase aminam no shaibu e be ye de ne say me ba be say wo minim wa sa na me hu abranti ba me ba na mu mie no de asem tu manim na say wo sisi na me ka kire wo shaibu say shaibu na sa asem no wo nua yi kan de wo sisi no because no krana me say last Friday Lodina Foundation me ye request the call hon mama o mama o mame empa ene mfa hospital equipment say me minti MPP fo ni bi ama program wonti me te say Lodina Foundation e be ya de fa bi ma wona request me na me request ya nam te request say okay ye nya ne foundation wo mu books bi ya na ye kan ne ma we and I was advising sa first lady ni second lady for say wo mo no enu mo dwumadi ni campaign platform so wo mo hwe maame no the same thing na Kweku Adwuma so no wo ye the gale factory ni kenika no sa ne ma no no the afidia ye di chin wo no de bere wo eti ma na no to abama Lawrence no ze na Ghana for say Ghana for ma de wo say Lawrence ho fenti no mkoto ba da bi Kweku Adwuma di kan ya bakurum hokora abeche wo mu bibi iti na me ka say Kennedy yire ni Samira Bawumia no campaign no nya no ne hia wo de kokrom ho asokora ye di dwie kura fa kokoma wo say mo kompatre mu amomfe nkodwi enu momu di nipa ba chen say wo be ko so okoye campaign wo so okoye campaign wo kunu na aso asum party no 17 years wo so okoye aso asum 24 years na wo say na o advice say nka first lady second lady no nkomunye we then one advice me the Bawumia you so na ande wona tu no ko bu otu bu so dan nya nti na mfra na yi no ono ho ye Samira obu adan e na yi nso so president mama yi nso yi Lodina nso so yi osi adan oba no obeye ward maternity ward no aba besi na mse MPP fo na wo hwe wo mo a mse dan bubu yi wo mo de just na Akufo Addo so ko bubu adan so nso ba besi e wakotu am na ada ha ejem se party na dan bubu no mse jama se ye de abo wo mu duo setisenyo sa no mko bu ayi
adwa safo e papa nso yi wo mkoko bubu ye ejem se adan bubu na akasa no wo constitution se hye mba bi na mi hu ye dia etinye se mi ye NDC ni ana se NPP na ba NPP for me hu so wo time me hu se NPP for na akasa time wo the personal ya me de me ma we be se me te Fox FM enye se me didi obi atamu NPP Kofi Poku Edu say no a wakọ primaries ya win na make development projects ya wono waye eno ne ebebo me na akwa na ono so di metwofo ba ho no run off no kra wa nto abani bi no wuye yankatia David say na boni bi wo ya wa akra nyankopon na akra ebetua woka enye me boni bi wo ho no ma wo ya back on me top me issue ni say am good President Mahamadu 1 year, you compare President Akufo Addo 1 year. Say ye ba beto abade say Nana Ghana tia NPP be win election. Say ye beto abade say Nana Ghana tia and the one who say habon konfo company party say first no. Gabby. But me first interview am grant you Ambassador TV any habo duty. Me first interview because one habon won the dollar rate any dey check. Yeah. It is na wo sha bu kokko yi RAV4 na dollar rate no e ye 14 cedis de check ma wa ade a chi na me ko na say e ye 15 na be check ya ma yeah and ye about 10 point something na ye fe no any ade ye de check ya wo hwet wo say ba broche for so sun say Mahama anya ade o mo say first no obi o send $100 e bia like bia 1400 1600 and then so no o send 9 point sa 9 point you know what do ba beje kana de koto ayon ro so na nka ye say Ayon Rose Coco drew 9,600 and the baby 6,300. That is Abishim. Abishim. And no understanding na ya na me make say me de me ya na me want ase me pay me de ya na me hunu so ho. But obi so ho a won de why na dwene say was so ye NDC no na de papa bi no NPP be ya obeka wo be support obi so ye na dwene say so ndi wo so ye NPP ni no ade bia me say obi fa ho kra say ye beka say president mama so obe chiche report obeka say ye NDC di nti wo mpe obi fa ho so obeka but ebi say Nana Akufo Addo the first year no why free education baba Mahama buy the first problem about 24-hour economy to deliver you shy boy me de me enye eniema ni nyina ena ebia metimi akasese ya na asese 24-hour economy na ade ba ko a me ne wo mo ka ho asem ne say you know companies no ne say duma na akora na ewe enti dia ye de say e wo so no president mama no ni initial we no wo mo ko ni Ato Forson no mo ko pesika no wo de ba be hye enwuma kuo wo mo na wo mo ye say enwuma no industries no enti no na se wo no wo bie na adwuma mu ana wo kofa bia be ka ho no amu adwuma no wotimi nkoko biem enti e den no me nipa na ba be ko shift enti o se deliberate ena no sign pa ho a ade ba ko a wo so wo sign ye ne say Accra ni Kumasi ni ase abrantie bia ye de ya wo konkran but to kwaburu kire ntesa etoda woni obi kasa osi ekura mi wo mu anhwe apoa no kura beso acha enso bia factories be tru enti wo so wo so individuals ni bia sene abrofu mu na ye can one district one factory no ye can no eno so we senka nukura mpo no etimi ba idea ene nka wemu no ba ye so ohun ebi om so one district one factory ndodo say ene e operate ba bi wo ho no ma wo bekọ na yakosi dan pm yinu na yade no mu nyina ya to ayi afa ho na da ho na say wo mu yi ayi bi wo Kofori duo say im say Eastern region yes say nka wo mu ba ba ye moto yes say ayi sax ya into ayi mama lusu 2016 na okoye 8 years Akufo Addo ntimi anye na bo ahye du timi kokokra moto kra ba ha bokora mu nsa nkoyi yakra moto no enti wo sha bu se wo gidi se opon brenya na maka kire se Kofi faade we se bra na ye ton ebenya na eba be wo sika ofie msian eba na mankoyi no o kra bi no obodam na hezi to na say wadamfo Dr. Bawumia so akoye ma lectures on artificial intelligence but they expect to be as economist no ke bia say no at any point in time bia or divert because oba as economist and e chiro be IT specialist and ofiri oba travel and tour and them say di odi akodro travel and tour so be and adi nkofo ko Israel nya travel and tour for
wankazo de kofo be koyi do say ho ne atu na MPP flag bearer and now all label as travel and tour agent. There be not the travel and tour agents no ebi so bo mo modern wo nim mo wadwuma wo ye ne ka say me ade na obi hia no ka say zito the farmer be yam ya me aminim say me ye farmer enti adwuma na wo ye no na say na de ne ka ne yire be gino say ni kunu de ni tirimu abobe PCF mu say kwa me community ka be kan no ne ade e de say ne ka say economy say na yi me kai say after Supreme Court kura me ne bi no hia me ma Bawumia o say ye nim de Owura fi ene fa hin o say Bawumia oba as there oba as economist ena chire oba as IT specialist ena chire de o say called the travel and tours agency ena fe de say o say the last one it was not at any point in time bia no divert ofu say men ka de sankofo me ka wo mbeti eno akeke Antino, o hwep ne lectures na and any positive impact boa NPP campaign. Me say no na no say if your fundamentals are weak the exchange rate will expose you. Wo say gina na name wa me say sada na lecture matin ni mai bi na net ho. My friend man dey him say. Afe na man na you say afe there was this warped logic that if your it means not no I use it. Let's jump to here. Onu o kan what dey achechire no. Bawumia o free so ya abosoma kotere na so dan no. Oh ayi enya abosoma kotere yi. Abo no kura ye friend say. Oh wo mo wodi bi e different. Afinshi abo wo hu a wo no adapt say nti no obebeka say obema nkura no obeye say mobile phone oba wo pese odi ade bi ba mobile phone kokofiri a ya me ka say ne de obeshi akomfo so kro be promise motia no chese onye hu a wonye se wo de ne ba sesi ana se yen kuafo ne beba ene ayi sampi ni kokobiri ne sa ne me obeka ne sesi aso kwa ayi aboso ayi ekuru ayi kura de sei baby ayi kantamato CCTV camera ro de ko na guess you free buso do you Bawumia so a serious politician na some de Africa enya de Africa say Bawumia wonya politician na de we refi wow channel no so kura baba be kan da so onye politician na ye de amam oman so Bawumia say na west because you Shaibu say wo wa baha me ne wo ye grant interview na unuan ye made bi a wo fu say ade a wo ye no emwa na wo wuntimi nka etu gidi say eniema MPP po yiye di abronyenum enipa bi yi a ontimi nka no so ye president na sa de kro na omkokoye data no obetimi aka gabby ontimi nka wo hwe koka ya da bia wo benya no se nka wudu ya wo bisa se koka GBC omone MTN for contract na sem ni kosi sai ya bisa no awon kyerem se wonya awo se yi GBC director ampem da ko apenso GBC for any MTN for contract na omukosan wona na ye marketing ekosi sai koka onu kudidi Kennedy Agyapong atem de to aso de me nka ubisa no abeka akiro na wo de bisa stress na wo koye adwuma GBC ye de ne yi wadi na Sammy the Bawumia occupying the first lady office and na me say wo mo MPP for me Shaibu na me ya me so wo se me hwe wanim eyeball to eyeball na mka kire sa asantefo no ne akanfo na ye de ntu ya ba matania Dr. Hilary Mantam no wo mo de wo ho wo mo awu a wo mo ma wo ho wo na nanom wo ho wo mo ntoma Bawumia da wo say me say 1979 wo mo no wo huru Dr. Hilary Man yesi wo hie Liman na bi wo ba wo say eye be abe no kire se Liman ye tani ntu wontimi nka ntu wo mo de ye de ye ntu aba man tani sa nkofo ni nyina de wo ada na President Mama okoko tena fie wo de kire se na mamuom wo san ba ebeto sabri de bia eye di entra tani a wo ye entra. I must be honest with you. I said Mama say san nkofo no de wo aha
Some of one day were you be more me who know be one or catch say, the party, Bawumia party, was so ye peeping in my Mamma's returning. So when this is for one found. So as or ne atamason be inherited a year Lawrence I at the Ato. But you before no more you before no. It's woman party no mukran a dear tin on the you will be a just also you will be with him. Now no matter what says we Christian, we a criminal, we a Christian, and this is the Benum go you criminal. And so send them for to Abama. Yeah, woman you can need that. A you Lawrence would decant one year can buy. Ena one more brogati you know ena for befa mouse abanu de pa kwesi mi sa o de President Mahamadu no mam wo kremoni bium ena mama eba no de pa kwesi mi sa ataba ena wo sen ba biem no DJ nana opoku adman so aba no what is kremoni bi wo NDC mo complain da. Say, Mama, Cremonti, and you've not been captured. What your pa may, Bawumia Concofa Nitu Akanfo. Kabe Pai say, Capatin, Kabe Pai is a robber, a contours you will not be a buff of Kabeju Pom. Naked or Montanfana Ponanco. Napo. Then there's something young matter of the Monfanco. Because me, so I'm the Napone Bebo. Wom di Kyei Mensah bonzuo adwo asafo obi biom din bebebie nkosihu wom hatankyere behwe bunzuo na napona ye se na no na on de ene na beka wono se wom afa nisu wono gire se ne wo ba no maka kire se ne ho mfa no nti bia shaibu beka sa ama Jesus sa because we feel say after 2024 election defeat na occur off no na me feel say bia wasachira na bia o mena na kasa ba prime say ba ko be hwemu edua edivie mi ensache a ye fada kro ntene no wo how many years na possible na probably 50 years so na pomche ni 2 years pe wo we say me was 60 and o 58 wo say na po ko 58 me 60 me nya no dwum nti na po ko 58 nti mi fa say 2024 nti 2 years na ba etu obi a subi won mu for 56 years 22 years pe na better Jesus say nyini nya 56 years bi be soso na kete ye man nkasa na ena me se de bebo wa wom no wo ba mo se ne ho mfa no chaibu be kana sama na fagbera so the running mate also the fagbera running mate ya also the voice ba say wonim wa ya ayama wo mo wo mfa na bui wo ma mfa no bui as a central via no ma wo fa no ade obeba be yenye wa mfa no Asante so no ubenya mark my words what the fuck cause be Asante via no ma o ja asade wo fa so wa fa musuo wo fa na process ya wa fa musuo wo ja no so Asante no ubenya mesia afutu be na Bawumia on NAPO debre Bawumia debre nya de betunfo on dem go tunfo ayele na futu am de mom nyina so obnya ade o mfa ntimi but at this point Bawumia ntimi sisa NAPO because wono si ama second chance and I read the message yes and de boho say Akufo Addo do comprensa wo de obi ko ba kopa obeyi na so Kyei Mensah bozum so na ne nam ho ye say obi ntimi fo so obi aso obi ko yu but circumstance na Akufo Addo de Bawumia koye no say enye the same because Bawumia ebeye lectures no na mo kasa na efa but NAPO de yewi on kasa na o campaign muso nsema no kekan ebia ne peta say you say your board in so na ba be running mate o first thing you the microphone man ago ya jesu kukurudu na da kese ema NPP for na de edi kan meda president ase Akufo Addo de meda party mpanyumfo ase constituency polling station council of elders what did wo mase awie na meda minua Bawumia nso ase se wanya mi mugidie se oye frank etufo mimra me na be die kire na me hyambo se gidi a wanya mi mu no menso mesom se die we fa kwa me nkroma se no so che se we fa kwa me nkroma ya no person ma Ghana wo die Akufo Addo betoto kwa me nkroma kwa me nkroma 9 years no kwa me nkroma from 1957 to 66 82 no Commander Factory Sutware Bonsa Ties Kade Matches one when Aboso Grass Factory in Sawam Canary we schools akase o sciences here
wotimi fa we nyina ho na wo de say efema ya fa ayia abakosem a mo fa mo ho saa nsema no wo ka no wa wo hwet wo say that particular time no na adwuma di omkode na fa kwa menkoma ebi at this time na central region for say you so what disrespect no dia yesu be kire mo pa western region ma bi at this time no ebi akasasie bi akoso a say obesesa ene agese bi obekasa bom de tuo gina no so ni atwere de man se de ya atwere wo tifa nchen kura beto abo ene e bi agesa NAPO na minim se bi so ohunu nipa dodo na edi bibi na bewura ni mo se ye o se sa tam na Bawumia enya Win ni nwie no o ye statement be mi ensan de o kasa kama o win wi ai se aba ara ohunu nipa na ho mu aba Akufo Addo NPP was say na che when me say party ni say 2007 Akufo obekọ prime minister woni align ko wie ye no mu a enu na ma metimi be ka kire wona bo Kennedy Agyapong say ya amend party constitution no ama all card bearing members ama ni vote one say nyan because of the Akufo Addo dey align Kyeremanteng dan say wa hu Asante MP no Bawumia nso kokọ friend ka kire say nya no obo nko Asante Bediatuo wo benya we ya Richard Annan na ya be ka kire say se mo anko ankotu Annan a oba etibi enu na ama me mpenase den na wo ye flag bearer na wo nim sese ye to aba wi a e wo se okoko support party choice na wo ko support independent candidate amen to aba mi wa on numerous occasion e wo se obe support candidate no wa ama even ye be ko run off no Kyeremanteng no ba be kwai ahemfi a chamanzi o atanka party atade ye hye no wo mo ma ne wro force chamanzi o ata efiri ho efiri wo Akufo Addo wo be se kire na ba be kasa yenya to aba na wie no Kofi Poku edu sei e na ogina party na nemtuo no wo se asem no me ma meka eno se Owusu so se ono na wo Akufo Addo wo se ko enye takra wojem sa takra wojem kro na bi no wo san kokofa Bawumia de bai because wono wan kwanko support Bawumia ama MPs ministers no nyina kwanko ka ho a enka sa wo 10 years say ya beto Kennedy Agyapong ne ekema e wo se wo stay neutral Akufo Addo ye ka ni fie ba ko ne MPP arake Akufo Addo one team manage MPP na ma wo se me ba be yesofo ara wo feel the current MPP no na sa we sa te apansa so wona bo Kennedy se me shaibu se woni mi di nkomo one on one se de bi oni na nabuje no ne yanka mka kire se so wo ma amend party constitution no ma onko contest no Bawumia should forget 2028 me say 41 to 38 no kra no wonya aye me say 28% for Bawumia 2028 what your pa mai Bawumia nkonko fa nitiwu ka be pai say ka party ni ka be pai ti say rubber e control nsuo na de abofo ka be pom na kete o mo san fa NAPO nanko NAPO me dem some de nyam no me kire obi o mo fa nko because me so om di NAPO na bebo om di Kyei Mensah bonzuo adwo asafo obi bi om di bebe bi enkosi hu om hata nkire be hwe bonzuo na NAPO na ye se na no na on de eno na beka ono se wo ma fa nisu ono gire se ne wo ba no ma ka kire se ne ho mfa no dibi a shaibu beka sa ama Jesus a wo mfa na bue wo ma mfa no abue as Central Via no ma wo fa no ade obeba be yenye wo mfa no Asante Forson no ubenya mark my words wo de ko san be Central Via no ma o ja asade wo fa so wo fa musuo wo fa na posesi a wo fa musuo wo ja no so Asante Forson no ubenya se obesesa ene agese bi obekasa bom de tuo gina no so. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.